Hene ka singi kendai tarik ukulalin kot arajar arpaway. Kalau ka jing sa akan mau iet, berburom ya ka seng samla Parish Mawlai haki pateng banangwan. Kaseng samla Mawlai Parish hapo ka jing pit kmi jong ki kepal mensim bala ai buat bat penceluri ki ban tom ya ka jing dum ban wan rai ka jing shai ki para samla ki badon sap bat ki bam yo lat ban pentebet ya ladi na kanu ka daw kila ban pen ulong ya ka jing temu babha jong ki ban sedang ya ka Youth Development Center ha Parish hi. Haga ni ka sengi la pli ka ni ka center ringkat ki ketien kentu kempam ni Father General Shilla. Ibalong i DYD jong ki samla ibala ai ki simbo perkat ki baktik ya ka jingmut ki kena samla menang tereshit rehem na kabenta ki babun ki samla ki badon kam jingeram la yoru ya ka jingkren i Father Paul O Linkot i Father Provincial Shillong Province ibala ai ka jingkular ban kershani ki samla ha ki jingdon kam jongki la yo ka jingkren ai men CM ni isa sani kharmaulong ibalong inong sing jong ka Emmanuel Coaching Academy ibadon bentalang ban ai jing hikai ki samla ha ka ni ka center la play ka center di Father Marius Tongniba ibalong i parish priest jong ka Mawlai. La yoru ye ka jingdwai ba jingker kuni Father Daniel Kaji, Secretary Provincial. Hakabas dang ka program la yo ka jing pidiang sobha no samla Lambert Kharkamni. La penyat ya ka program di samla Ritisha Biam Education Secretary. Bala ai ka jing kublai kenteng ya wai na usamla William Dabiang Dor Lamare. Henry kijing thong kimi hagi jeka ki bong nongret urep lagi. Kumjo ublay don keleng Henry kijingai jong u kilong hagito kibatrai shito ngipan kijingur ku na ublay tambangin de kan padiku bo untrei yaki kam ko bide banle ublay ai ki sap ki pong bo ai phi ki samla jong ni ka Parish ki sap ki pong yaki bo phi pen i na gabanta kijingur to jong ni ka Parish ti pen kam hok yaki ni ka sap jong phi ba klempe kan dia kata kecing sebon ke jompi ke bapa ai keloi na ke bentar ke jembah mentan la play ya kan dia ke Youth Development Center but ai begitu ke berung hapo kinlong kita kibril ke bayo ya kecing syai but lo min na kata ke kamera but kinlong ke kecing syai kum ki klod bapnai ban irap lan ya ki we ya gitu ki bampat tip ki bampat chemkhang but ban ma ya kecing tenan ha kecing em juki kum kibril ki ba ide ban ya Ubreu yoi yaka eke ki basya kaman kadba ubleu yoi yaki eke ki basya lenden ngi ki breu kum ki samla mangi boro ngi i ka eke ki bahak kaman jogi ka basya lenden ngi mutip nomor kata kada ngi IT ngi om basya kaman shania auble Seng samla Catholic Mawlai Parish kini kita berjenam Youth Development Center kita jenam play perda dah kedak sound but kendai terik kelaleng kot arja arbuway dah kita play kijimut kiwani hapung inam jeliwa yang kini likely kirong kiwa kini kikon sama kila ini kikon sama wenya kedak jengam kini kedak jauh kejingkerman Seng samla Catholic Mawlai Parish but ke Youth Development Center kene kecing kermen pide kecing kermen jong ki para samla ha kene Mawlai Parish makom juru ha kajelaba Shillong pide kecing kermen but kene kejaga kene ka Youth Development Center kene kecing kermen nak dak kun samla bakin yo ya ka bha ke bentar ban pedi ialah kita kisap kipong kibau play ai ki hakacing kejongki wei tiga ni kepor kawa mangi in pecah cengai kemoi parai long in pecah cengai dah kejing kerman ngimlei bandu jing kerman wangi sedang mentah bat ngimya syadu kebokut kerpange ki bahlor kidan berbor engkat tepi ke jelaba Shillong ke bai Father Jemres DYD pat mengiru kom keseng selijan hi habis ke Parish ngidar dekat kan mawera mentah jengah wa sultanat syahat tu rata bagi kon semaki wan sakmat ban prisyang yang ini kebentar banyak kikna kemoto jongki ban tip ban iet ban sakri mengin bu apa braket atau kisamlah naguntai samlah bahkan dia kesen samlah jongi ke
Kintit iki para samla, kin iit yaki para samla, bat kin syakri yaki para samla. Batla ayini yaki toki teknik kumno bangin yan ngin pentelun yaki neki kam kiba ka seng samla kala persang pansnam. Padai naga nega tahu maomba kumpa pios me berbor kito kintin sky is the limit. Ni kit pokbiang ikun samla joni bakin kerjok sya kata kesuin beneng. Bat sedang syuang nakikam kibarit baria kiba kila wilayah sandur wilayah plan hakine ki kenget nai kabang wilayah kendu ya ki kon samla pak kemi lemti bana kermen kaba kaseng samla mentakan de nadong syadong bat kiwe ki samla kin sampai kumbongi pada generis meneru bahkan kan salong ka model na gunta jong lai perusahaan kali ke Parish agak Shillong Archdiocese kabatin trying dan dekat tapi playban bor bor on ke doi ki pa berukut bersi berukut